Amasan munchum chuma ka channel hinve sopi ulen auti ho zo si na bon chawin ka channel la ka hinlim ke dovin so le tu ni ni kho a hi video masa banzom ka hin sim ding a hi in hi chu stomach ulcer chungchang a hi in tu nia hin sai ding hi le stomach ulcer chule peptic ulcer nei ho hin ipi ni le cha ni ova hi le asungu dama chule H pylori zong hi atha thai ding hamti hi point nga ka hin sai ding a hi in hi zi chum video hi achai chan gai hin be che ding in zong ka hin tim ken ovena hi ama sapenin Helicobacter pylori hi EPCI ke nai ham chule EPT ke la son thai ham ti hi chomcha hin sai hoite chule Helicobacter pylori hi EPCI ke nai ham eti le isung langa acid hi ahung nim wal be sia ahung thlom ti nga hi le hi cha ko na chu pH level hi ahung sana chule alkaline zong hi ahung sana chule isunga acid hi hop thom so la a hop khat baw ahung hi ting le hi cha ko na H pylori hi khang do zia stomach ulcer hi a hin sim si a hi chule Helicobacter pylori hi EPT kila do thayami tia hi le ne le cha athing lawa kon buning mening kiti ho chule tui thing lo mi khat in thil ani ban ga ani a achil ma na kon chule lu a kon e la a kon in song hitabang ho hi a do thain la song akela do thain a hi stomach ulcer nei ho adinga lo akhatna chu hi le cabbage juice a hi in hi chi iti simding hamiti le ama hi ko pilum khu na chan pan ding tu yana sop thing sa ding chu zau ting le grinder a khu na goi pan sa ding atui khu na hlil tha ding empty stomach bunani masang le na don ji ding a hi hi chi iti chan don ding hamiti le noi sunga dam to ka na don ding a hi chule studies a amhoin amu do na owa chun ko pitui don ho hi pharmacy lo ni ho to hin ate ka ovena hi le ko pitui don hi mi 83% ho hin adam pi ovin chule lo hi 81% in adam pi atin asai ovin chule ko pitui hi jingka si a na dona hi le hi chun stomach ulcer hi 15 days sung hin adam sa in chule lo ne hin 28 days ka in adam sa eti in studies achun asai ovena hi hichi ko pi hoina hi le ama a hi vitamin U azawena hi hichi vitamin U hi sulfur compound group ti in zong akau ovena hi chule a compound hi glucosinolate ti in akikawena hi hichi glucosinolate hi powerful ta ama hin microorganism ho hi athazi adia igilpi pat hin sim do H pylori Helicobacter pylori hi ama hin asu nimzi a chule athazi a hi hichi ko pi hi ti bolding hamitile ama hi atui don ke hi lawa ine pha zong le hin asila ne ziding I hona hi zong le hon kalwa laude azi su I hon min bala hi le ama a compound alau zau pa ho asu si ji a chule ama hi steaming a hi thai le tui ho a I hona hi le khon a compound zau pa ho 97% ho ta bang hi ama hin asu ha ji a hi ani na chu hi le aloe vera gel a hi in hi chi aloe vera gel hi bazala ki zu ho hi po in munna ai hoin ikitu pau ho a ho ho na hi hla ding chule alai hu anang pen ho spoon na la ding jingka la hin spoon dim ni na ne ding ni hla imut masang la hin spoon dim ni na ne ding hi chun I oi sunga ulcer chu kin ta ama hin adam sa a chule igilpi le igil sung langa alain cannot pa sang ho anat na ko na kin ta ama hin asu dam ji a hi athumna chu hi le cranberries a hi in cranberries hoina chu hi le ama hi ini tinga hi le ama a tannic acid chun Helicobacter pylori chu akan cha ji a cha sa thailo chule ama hin hichi akan cha ting le chun igil sung langa a hom ho a hin wuding jong ho ama hin a wu zom thai talawa chule stomach ulcer Gilpi par ho jong hi chalbe thai talawa hi cha ko na chu a hi jong hi thi a chule anana jong hi kin ta a damba ji a hi chule cranberries hi lawa ipiti manding hamitia hi le ama khu ai ho gamla a lawa hi jong le basala package a ki zu hu angana ho hi tia ko ne thai a hi lawa aga namuna I uma hi jong le aga khu goi ke ding atui khu don jing thai chini hla lawa jong hi chi hin I oi sunga stomach ulcer hi kin ta adam sa H pylori jong hi athazi a hi alina chu hi le changmai a hi in changmai hi ipiti bolding hamitile ama hi chanpan ding grinder a ho
goi pana atui kho jingka le empty stomach sa don dinga hi ama hi empty stomach sa I don dinga hi le enzyme 16 ounce a hi lo le 400 ml hi a hin pi do zi a hi cha ko na chu oi sung nar ki te ho stomach ulcer ho jong hi ama hin asu dam zi a hi anga na chu hi le khoi zu bazala ki zu a chini zau pa kho hi lo in muna ai ho in athing sana ikewa a hi lo le gamsang la a ikela pa ho jingka si le hin bune ma sang le empty stomach ga spoon dim ni hi valu ziding aji chu ama phatna hi antibacterial properties a hi je a chu isunga ama hin helicobacter pylori zong hi atha a akisat pi a chule gilpi pat nei ho dinga zong tissues atha ho asim do a chule stomach lining igilpi sunglanga align bacteria in associate ho zong hi ama hin a hin sim tha ji a hi chule khoi zu hoina aji kha chu hile ama a hi flak chule gosicori azaw ji a chu ioi sunglanga friendly bacteria sunga bomin sa apang bacteria hoi pa hi ama hin asu ha ji a hicha ko na chu helicobacter pylori in igil sunglanga align ki kai associate ho zong hi ama hin asu ha na chule a hin dam sa wa ji a hi ahile tunia dinga stomach ulcer azanding dan chomcha I hin sai thai chana chu hi chan chu hi hanlang hi chi video hi mi dangin zong adam pi te ding dai sa na zalen share anabol chi dingin zong ka hin ti mo be na hi chule tunia ka channel hin vi ho zo sina chung che wa ke pa tho ka hin sayin na na mon che wa pathinin damna na pi sing taw han